Ошолар келишип айтышаттар, раз ишти баштадык биз. Эми ол жерде биз алтынды казып ала турган эмес азырчы. Изилдөө бул жерде иштегенсиздер, изилдөө мекен, баягы разведканы ме, казып алыш менен жакшы билесиздер дачы. Ошону олорго чейин ушу жерде баштасак. Бирок биринчи жагы элдин ошо жердеги анча-мынча маселесин чечип берсек деген маселе менен анан кийин ишти баштасак деген ойдо болуштаттар. Аксакалдар дуа бериңиздер эми жолдарга. Ana. Allah Teala mahsus kegen küçük vattı ayavağılar yerge kısmatlarda ara koldosun. Dileğe saksakaldık hacilik pes yol. Omin. Allah'a pardınızda. Мен Жумаев Эрик. Ушу Чавай Баткен областында Кадамжай районунун Чавай деген айылына келип, ушу поисковый иш жүргүзөлү деп Real Gold компаниясы менен келип, ошолордо изилдөө жүргүзөлү деп келдик. Ушу элден бат алып коелу деп, анан окуучуларга өзүңөр көрүп тургандай эме спринтер деген микроавтобус алып келип, ушу Чавайдын окуучулары кышында кыйналбай, жайында окуу жайга барып эметкенге ушу машинасын алып келип бердик. Буюрса, анан элден бат алып, ушинтип элдер бизди колдоп, мен ушу элдерге ыраазычылыгымды билдирем. Ушу бизди колдоп, ушинтип келип иштеп, анан балдарыбызга жумуш берип атасыңар тиги бу деп өздөрүнүн эмелерин айтты. Мен Чавай элине ыраазычылыгымды билдирем. Кандай пайда келтирсе ушуну сиз? Кандай пайдасы келет Чавай? Эми буюрса, мына азыр иш башталып, аны муну болсак, бир 60 кишини жумушка алып иштетебиз. Айлыктары жакшы. Эң эле биринчи биздин маселебиз баягы айылдын ичиндеги начар жашаган үй бүлөлөрдү жумушка алып, ошолордун ичине эмелерин, жайларын оңдоп, анан кийинкисинде ушу Чавай айылынын жолдорун анча-мынча оңдоо жүргүзүп жардам берели деп. Андан кийин уже болочогун көрө баштайбыз да, кандай болуп эмне болот. Атым Закир Урысбай, айыл депутаты, Аксакалдар совети. Ассаламу алейкум эли журтум, Чавай элим, кадилерим, азилерим, модолорум. Мана бүгүн Кудай ашты сыймыктуу, жакшы күндөр болуп жатат. Мана урмат сыйда болуп жатабыз. Мана бизди урматтап келген машу азиз марашу атуулдарга рахмат. Бизге келген себеби бизди Чавайды дагы өзгө келтирип, калыба келтирип, жаштарды ишке салып, карыларга ымандуулук тилеп, ana şu ишти баштап жатат экен. Алла Таала шуларга иштери ийгилик болсун. Балача кызмат тынч болсун. Бейпилдик элде бейпилдик болсун. Машу канча марашу бизге окуучуларга машина берип атат. Машина алып келиптер ошо базар кылып. Ошолорго Алла колдосун. Бардыгына марашу десооту Алла ымандуулук, сабырлык, кайрымдык болсун. Бейпилдик болсун. Машу кызматкар адамдар атуулдарга узун өмүр каалап, машу аксакалдар ак бата берип жатабыз. Машу Кудайга шүгүр кылалы. Чавайбыз илгертен бери бай болуп келген. Бай марашу элди багып келген. Азыр дагы мага козголуп марашу ишти баштап, ушуларга рахматты чоң өйлүктөр, аксакалдар, ажылар марашу бата ак бата берип атабыз. Урматтуу көрө, иштиңерге ийгилик болсун туугандар. Бардыгыңызда десолук болсун. Мен Чавай элинин тургунумун. Атым Аманкул Ажиге барып келгенмин. Фамилиям Шамшиев. Ушул Чавай жеркесиде 40 жыл иштеп пенсияга чыкканмын. Şu şaxtıda işledik, üstüde tagid işledik. Kudayga şükür. Mana hazır, mana şu elibizge kendi işletemiz, kendi açağız deyip geologiya keliptir. Uşuların işlerine iyilik versin. Maksat dileklerine Allah jetkirsin. Yeş nesleden Allah kam kılmasın. Oşol geologlardan başçılarına işlerine iyilik olsun. Özlerine densauluk versin Allah. Allah koldosun. Oylagan maksat dileklerge jetkirip, şu Çavay el üçün kızmatlı kılgan insanlardan boluşup, aytkan sözlerini atkargan insanlardan boluşunu Allah özü saktasın, Allah koldosun. Zamanımız tınç olsun, el yurtumuz tınç olsun, daim birimdik olsun. Familyam Sıdıkı Vusak. Bir 35 yıl şahtı dişledim. Birinci
zavodda işledim drabishlik bolup. Ondan keyin zürümlük bolup mana bu Tolva şaxtasida işledim. Kompressorlik bolup işledim. Bardık. Men qilmagan iş kalmadı. Şaxtalarda zürümlük bolup bir 20 yıl işledim. Kıyınını ham gördük. Yaxşısını ham gördük. Endi hazır çavaydı japqandan keyin yaşlarımız hiç çok qiynaldı. Nemege Rossiyaga ketip jatat, baldarımız, kızlarımız. Şol üçün hazır mana bu güyölük keptir. Biz şuğa eng bir suyunup koldoyuz bulardı. İlgerten ele biz sen natsın onday eken, munday eken dep aytkan emesmiz. Жақсы болып işlep жатабыз. Şulardan ömrü uzun olsun, içleri iyilikte olsun. Облыстық өкілдіктен Салжан Қамбарбаев, сіздер көпшілігіңіздер танисыздар, шу жаққа сөз беріп қойсам сіздер. Oğullar, gubernator Saljan ekan jo'natibdi. Vaqtim bo'lmay qoldi, asaqalarмен bir жақсы сөйлесіп, o'sha merapete qatışıp keldi. Tanışlar da Saljan ekanı. Sözlü çıkışga beraylikmi? Hurmatli bo'lgan. Mana 96-yili ham tegirmon yo'q, un yo'q. Kapanga 25 metr materialda talashib shu elga bergan. Bugun bunaqa zamon yo'q. Biroq 10 ming aqchangiz bo'lsa Bishkekka bora olmaysizlar. Hozir borasiz bir kun jotasiz, orqaga qaytish kerak. Prezidentimiz aytib o'tadi. Şu mana bir ken yeruy ishladi. 100 mektep kuruldu. 100 mektep kapital remont qilindi. Elimiz mana shunday intimoqda, baquvvat yashashda, baxtli turmushda yashasınlar. Mana shu yerda o'mindab turgan barchalarga ishlarga yigilik, o'zlariga tentoqlik bersin. Barchalarga xohlaganim Allah'ın aytganlarini qilgan, payg'ambarimizning sunnatlariga amal qilgan insonlarga bo'lishlarni barchalarga surishtab ketamiz. O'shaning barchamizni Allah jo'q yerdan yaratgan, bu jarıq dunyoga olib kelgan Allah şu Allah'ını yestep Allah'ın aytganlarini qilayın deb жүрgüler. Xudo xolasa barchalarning ishning oldiga qo'yiladi. Zamonimiz yaxshi bo'ladi. Dasturxonlar doim to'la bo'ladi. Xudoyim hech narsadan kam qilmasin. Barchalarga tinchlik, baraka bersin. Ana shu ishni boshlagan insonlarning ishi doim oldiga yurib, yeli yurtimizga aytgan va'dalarini atqargan yaxshi insonlardan bo'lib, doim o'zlarini aytgan ishlarini atqargan insanlardan bo'lishlarni Alloh tiliga solsin. Sallallohu alayhi va sallam. Muhammed ve aleyhi ve sellem ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu ekber. Ana tuğazımı daklanır hacı. Pazardın evine takip. Soğa bir akbata ver formuzlar. Mana shu narsalarni qancha xarajatlar bilan kelsa kerak. Mana shu yerda xarajatlarni berdi. Mana dasturxonlarni oldik. Yegan ichganlarga, olgan narsalarga, qilayotgan ishlariga, yer uchun qilgan xizmatlarga Allah razı olsun. Amin. Hoş geldiniz. Aynen. Kula vergiler işinler daim aldığa getiriyor. Bu çavan yerine
Sözler aytdığımızda mana ondan keyin Toshqo'lda qolib. Ondan keyin mana ondan keyin